kao ne možeš vidjeti više nož kupi. Ja sam isto pogledao što dva pištolja, ali me zajebalo. Idem taman, uzmem pištolj i uzmem kako. Zajebem to, popim pušku i oni promijeni pištolj. Jesi te pogodio? A? Joj, skoro sam krisio, S istom oružjem, čovječe. Majko, niste vidjeli da stupa. Treća lika, ali bolje tamo ili u Njemačkoj? Jel bolje tam kod tebe ili u Njemačkoj? Gdje je ovaj? U Njemačkoj. Poviše para. Ne, vrati, Da, ali tamo onaj moraš baš, građevina ili vozač, ne drugo. Isuse Bože. Ako nemaš nešto univerzitet, znači viša škola, šta da radiš? Sava, taj bizon. Tako, napokon sad imam i AWP. Krisla, gdje si? Ko te je u kuću? Dobro, sad ću ja doći. Tam gdje je Juli. Pa Šangut, najbolji si. Ja. Super, sve si fulno. Ajde i to fulaj. Krisla, Sve je to bilo, dobar sad si bacio smoke. Ali ga da se spava smokom. Majko vam vašu. Dva headshota. Gdje si Ja sam gađao? više uplašio i onda nisam mogao ni... Gore. Jo, znam, vidio sam ga, ali budala. Krisla, sad ti uzmi ovo što je Valerijan imao. Ne bija se. Sad će ti doći. Čekaj, bjež, bomba će eksplodirat. Jao. Podbirat ću i kriz. Ne može niti, ja sam timo na bombe. Ajde, sad svi sam machine gun idemo na... Skillom je 50% Spawnu. HP-a samo. Ko je machine gun? Ja nemam za machine A gun. sad budeš šta za moje MP i od BD. Da, i ostani tu na spawnu. A tu je moje sad smješka se, to sad machine gun. Ja sam uzeo carry. Vidi ga, to nije dobar. Ne, nemoj pucat, doće nam neprijatelj. Smiley. Vidi terorist! Pušta to ponavljaju. Htio sam... Pušta je super ko nas. Ovo se vojke. Htio sam joku nacrtat. Joj, to je najgledaj. Papri mu kostu, Evo smok. Ne, evo ga, joku. Joj. Joku. Desno, jedan, desno, ide, izađi mu na bombu. GG.